laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'mati al-islam wa kafa biha min ni'ma. Alhamdulillahi allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وقال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. جعلني الله وإياكم وسائر المسلمين من المهتدين. أيها الأحبة، فإن كلمتي مع حضراتكم في هذه الدقائق المعدودة سوف يدور حول قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولكن أيها الأحبة، إننا وفاة زوج قتل زوجته، وحصل هذا في بلجيكا هنا وخاصة في محافظة ليز. ولهذا ربما أكثر الكلام في لغتنا المحلية حتى ينتبه الإخوة. musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawo en yettude Allah ko kanko yetteteno alhaali on ardiri wo. haray yewtere annen ko yiiloto hande naamin duwano wadde hay khutba on ko Alaji Ousmane hafizahullah, ko sabu nganto waɗi simi ƴawi ɗo hande. kono ko wiyete khutba ko yewtugol fii ko fewndi ko ɗum fewnani en enen fewno ɗo Belgique, ko ɗum fewnani en enen fewno ɗo golleñol baaba en maaki, ko ɗum fewnani en ka nder ɓeyguureji meɗen. koko tawata julɗo yelaaki, julɗo faalaaka, hay gaño ma yelantako ma sifa ko woni feƴƴude kon fewndo ɗo ka ɓeygureji meɗen. musidɓe julɓe tedduɓe, en arno e ɗe leyɗe fii ɗaɓɓugol arsikeji meɗen, en arno e ɗe leyɗe fii ɗaɓɓugol gurdam welɗam moƴƴam. kono mi sikka si tawi ɗan heɓike, si tawi ɗan heɓike, mi sikka ɗan ɗo nafoyay en ñande daroyɗen yeeso joomi meɗen yawmal qiyama. mawɓe ɓen ɓe maakay mo daɗi o dandaari haray o daɗaari. arabu ɓen ɓe inni ko aljar qabla dar, wo ko kawtal ngal ɗaɓɓete tawo si galle ɗen noon ɗaɓɓe. goɗɗo mayno nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, sahabaɓe mantimo ɓe inni ono moƴƴino e kawtal mum. nelaaɗo maaki wajabat, waɗɗanike o aljanna. goɗɗo kadi maayi tawi himo lorruno kawtal makko, nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki wajabat, waɗɗanike oɗo yiite jahannam. enen noon annduɓe wuuri maayey tawata pellet na gurdam tu woni ko faala ɗen, iɗen faala kadi laakara. se en suɓindinama kanji ɗiɗi, miɗo ɓuri e fellitude 90 e meɗen fo ƴetta e gurdal laakara ɗam. kono est ce que ko ɗan woni ko fokkitani en ɗo ka ɓeygureji meɗen? wallahi summa wallahi na kanjam. sen ƴetti 2015 haa ka wonɗen ɗo 2018, hakkunde wartidirɓe e golleñol ko seeɗa mankata e 10 wartidirɓe. en fuɗɗorino ɗo probléme ji ɗin honɗum
gorko on yo bii sonnajo ɗon feƴƴa aroy on ɗum sonnajo on si gorko o welarimo o yaltinamo ka suudu jagatey fof on say ko sama kala yewoyi ha hewtani en tawi hande kadi ko mawɓe ɓe woni e piide fayɓe ɓen si ɓe fewari ko normal yewoyi ha hewti tawi ko fayɓe ɓe woni e piide mawɓe ɓe feƴƴuɗen ɗon yewoyi ha hande kadi ko nenejo on e ɓiɓɓe ɓen hawtata piya mawɗo o ɗum kadi waɗi ɗo feƴƴuɗen ɗon yewoyi ɗen ha hande kadi ko ɓiɗɗo on e fayɓe ɓen hawtita yaltina mawɗo on ka nder galle ɗiɗo fof en feƴƴiɗi yehi ha hewtani en tawi hande kadi koko nenejo wi o marsata ka galle ene worɓe ɓen en woni ko wiyete kon dayus kala ko a addari ko probléme kono konngol ma marsata ka nder galle a woni ko wiyete dayus ko woni dayus piiji ɗin fof marsay ka nder galle ma kono fi Allah o marsata ton konngol ma marsata ton 80% e meɗen fewndo ko ɗon fewndi a yeyɗo moko ba o waɗi puutoru labandu waɗi kaftane waɗi basewi mollangi kono wallahi summa wallahi o sustawol de ka ɓeygure makko oɗo le himo andine laaɗo no maaki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati on fof hiɗon aynina on fof wallannitoyde fi ko aynina ɗon koye yawmal qiyama est ce que an ɗo wawi dankade nde ɓeygure ma Allah no ewno dow to noddama o wiya ya ayyuhallazina amanu ko ono yo gomɗinɓe o noddiri en bi sifatil iman qu anfusakum wa ahlikum nara dande hoore mom o haɗari on wa ahlikum ɗanɗon ɓeygureji moɗon ɗi yiite jahannam en ronkuɗo ɗum ɗo fof feƴƴani en hande kadi yehi ha hande ko ittugol wonki itta wonki bani adama julɗo a julɗo faalaɗo aljanna a julɗo wonɗo e dogude yiite jahannama tawata a waway ƴettude ko warata fewtina ɗum julɗo hara on julɗo kadi ko hombo ko nene ɓeygu ma nene ɓiɓɓe ma tawata ƴettata laɗi kaafa himpare kala ko warata fewtina oɗo fiya ittu wonki makko e hino fayɓe ɓen ka waali paykun hay gotum e maɓɓe timminɗo duuɓi ɗiɗi ala tawata ko oɗo wonta sabu yo hoto laakara inna hon ɗum ko ittugol mone mo ittimone ko honnugo waludeta musidɓe ko nise hande ko ɗo hewtani en enen golleñol Allah o jarribori en piiji sattuɗi piiji yurmuɗi ko ɓuri e sattude kon fof musidɓe julɓe tedduɓe a julɗo ɓi julɗo heɓaɗo e nder l'islam ɓi waliyaɓe fuuta jalo itta wonki bandirawo ma ka diina ɓeygu ma kadi nene ɓiɓɓe ma jottoɗa e nder ndun suudu ñaama waaloɗa yara ɗanoɗa hara hiɗa ƴetti o wallinimo e zarde a irumo a iramo kala ka o waali hay si tawi a yaltinnomo tun ka nder suudu e ngol ɓuuɓol ko haqqe molanaɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wasiye mo ɓe sakkiti wasiyade on ko assala wa ma malakat aymanukum julde nden e ɓeɓe jeerɗo ñaame moɗon sulnaɓe moɓɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaki ma akramahunna illa karim teddintaɓe sonnaɓe yurmeɓe sina aaden tedduɗo wa ma ahanahunna illa la'in hoynataɓe jasina ɓe sina huɗaɗo tawata ɗum ɗon fappu yo naari ko be itta wonki makko ki nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki la zawalu dunya ahwanu inda allahi min qatli rajulin muslim wo lannugol aduna on fof yo aduna on fof halko e kala ko woni e aduna on wo ko ɗum ɓuri newaade ka Allah e ndiya ittude wonki julɗo
wona o fof ko jogii valeur kon fof kala ko woni e makko hay suudu kaaban yo ɗum ɗon fof halko wo sittana ɗum ɗon allah ka makko e ndi a ittude wonki neɗɗo wiwɗo la ilaha illallah tawata ko fii probléme hoye aduna enen ɗo fof koye mayayɓe accen o aduna ko ni tawruɗen mo e yaare kadi acciren mo no tawruɗen mo nere ɓiɓɓama tawata ko oɗo fewtinta laɓi itta wonkin ngol bandirawo ma ka dina allah subhanahu wa taala no inni wa man qatala mu'minan mutaammidan kala warɗo gomɗinɗo ara o tawi pas fa jasauhu jahannam jonti makko ko yiite jahannam wa gadiba llahu alayhi allah on tikkanimo wa la'anahu o hurimo kadi wa adda lahu azaban azima o maranimo lette mawnuɗe kadi musidɓe julɓe tedduɓe ndaare jarrabuyeji ɗi jarribora ɗen ndaare jarrabuyeji ɗi jarribora ɗen ndaare leñol teddunongol teddirngol gandal leñol teddirnongol jaahu leñol teddirnongol ngari leñol teddirnongol kala ko bani adama haton gina kon hande en yehi ha en hewti ɗo heɓari lebbi ɗiɗi ɗon fayɓe meɗen ɗiɗo no wartidiri fayɓe meɗen ɗiɗo perduɗen fayɓe meɗen ɗiɗo e nder minute sabu ɗaɓɓugol gurdam moƴƴal dimmari lebbi ɗiɗi perden ɗo kadi o bandirawo meɗen ɗo oɗo ko arnoɗo wonugol ka moodi mum o jiidani oɗo o yiɗi o gorko ɗo tawata oɗo ko ɗum ɗo yoɓirtamo ndi joddi ɗo seede ko yiɗuɗo oɗo bobo jano on ko 17 mois mari lebbi 17 toso konno mari lebbi 7 ma lebbi 6 konno wayi ɗum ɗo si wona giggol musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗum naadi en e ɗum ɗo fof allah ni no watta en waɗu goɗɗum en ukkike muɗum eɗen sikkude ɗo ɓiƴagol ɗo e studio um samburu gotum ɗum ko ella ko ɓe mi ñawlo suudu fewno ɗo ko ɗum woni sirla in mo ɓe no faala heɓugol suudu kono faalaka heɓoygol suudu laakara ñawlo suudu ɗo joni wona suudu wona ɓeyngu ma wona ɓiɓɓe ma wona musidal ma hina aduna hina laakara ɗiɗo foppa perditiɗi e nder minute goto musidɓe julɓe tedduɓe ko ñawlagol juuɗi fiyo gurda welu ayey goɗɗo ñawlo ɗo ñamade nde duuɓi 3 wallahi sa landike mo ha hande o anda ko honto makka hikkori haaju makko ala e ñawlagol fiyo yaw makka kono o suusi allah ñawlagol ñamade nde o yoɓata e nder duuɓi 3 wasi tawi mo jogui garanti o wuura e duuɓi 3 ma duuɓi 4 umar bun abdoul asis ko woni hamis khulafa ur rachidin hewtuno ñalande julde tawi kanko woni amir al muminin hoorejo gomɗinɓe ɓen tawi o mara mbuuɗi ko sodana ɓiɓɓe makko jiwɓe ɓen ko ɓe ɓorno ñande julde wallahi tawi o jogaki jogiiɗo baytul mal o wonno on ka banque o inni joni umar ko woni amir on wata ɓiɓɓe ma ɓe yaltirni arini ñawlama ha si lewru ndu maayi a yoɓama natte ñamede nden ka baytul mal silliɓe qissa o ɓe inni ha hande saydna umar seytinari makko o seytini nden ñande o inni shakilatka ummuk an ka nene ma perdima eni a ƴawi ka kammu dowga yewtiduɗa e allah wondema mi wuuray ha lewru ndu maaya simi ñawlo ñamande nde mi yoɓoyta fendi moi o inni o ƴettata o noddi ɓe jiwɓe makko paykoye makko tosokoy o ɓannitikoy e makko o inni ya banat ko ono yo jiwɓe an ko ono yo ɓiɓɓe an neƴiraɓe l'islam neƴiraɓe qur'ana e sunna laysa al idu liman labisa al jadid walakinna al ida liman khafa yawma al wa'id laataki ko wiyete iidi woni ɓornagol kesi naata e cuuɗi ko minin jeyi ɗo kaarino mari suudu allah walla maroɗa mari suudu kalakara walakinna al ida ko wiyete iidi liman khafa yawma al wa'id ko on huluɗo ñalli daroyagol yeeso joomi makko oɗo joni riba on ko wiyano wata meme ko ngo wukkiɗo ngo musi ton bakkatumo nelaɗo sallallah alih w sallam maaki
wo riba no mari bakkatuji 36 aysaruhunna ko ɓuri fanɗude e makkum an yanki a rajula umma kono gorko waludata e nene muɗum o bakkatu ɗo yonarimo o tawata ko ƴettu wonki kadi o watta hoore ɗon kadi ko ɗum ɗo woni ko jalli jarri ɓoroɗen musidɓe julɓe tedduɓe oɗo no gasa so landike oɗo ha hande o heɓari subaka goto ka jamiru tawata ko ɗum ɗo woni sonjaji ɗin musidɓe julɓe tedduɓe dewne ɗen hakkudeji meɗen so ƴetti qur'ana o fof e nder suratuji 114 on yiyata toon suratu zawaji simorede fi desal ala toon ko suratu talaq woodi mi toro musidɓe julɓe tedduɓe kala jombindiɗe ɓe si yeeya tawi ɓe feppata sendidireɓe ko laabiƴel no moƴƴintinede hakkudeji ɓe ɗeɗo hino soñdia ko sakkiti kon enen babiraɓe selen ko ɗon mayata ta okkitirji o ma ka o faalaka ta okku ɓiɗɗo ma o mo faalaka ko bonnugol gurdam makko bonna aduna makko bonna lakara makko ta ƴettu ɓiɓɓe maɓe wona waɗaɓe saabu jokkirɗum enɗan ko ɓiɗɗo bappa makko joni batama ko ɓiɗɗo babe makko mawɗo ko ɓiɗɗo kawo makko ko ɓiɗɗo yaye makko fi on ɗum o faalaka ko ɗum waddata si waɗi probléme ji okkidiri e yiɗidiri ɓe ɓen kawo iwri on sigo julɗo isa jaakum man tardawna huluqahu wa dinu fazawwiju wa illa tafalu takun fitnatun wa fasadun arid si goɗɗo jami ka mon ko julɗo mo mari jikko moƴƴo okkemo so waɗari ɗum ko honɗum laato ko koko laati o fasadun arid bone mawɗo no woodi bone mawɗo ɓuri ittugol wonki nelaɗo salah sallam ko makuno tun asiyatul muslim riwayi ko ɓeydi asiyatul mumin lorrugol tun julɗo hara ko lorrugol julɗo ay tari wonki makko azamu indallah ɗum no mawni ka allah min hajmil kabatil musharrafa e yirbingol suudu kaaba ɗum fof a yirbinde suudu kaaba ɓurma moƴƴande e jiiya lorrugol julɗo amma no warugol mo ko on wiyete ngoɗo yawmal qiyama kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ndaare bandirawo meɗen julɗo ɓi julɗo wonay jonte ɗiɗi ono waali ñoli ma ñolaari allahu alam haqqeji meɗen ko duwaɗen mo jonnitude kon kifugol ɗo longina mum shahada nde goɗɗo no maaya ittugol o kaɗɗan o heɓari ɗum julɗo no wana kippede nde no maaya o mandirawo ɗo o heɓari ɗum ɗo julɗo kono hana loote ha moƴƴa waɗe gasangue waɗe barfe siya taw ya joomi makko oɗo noon ndaare hande kadi musidɓe julɓe tedduɓe jonte ɗiɗi e yaasi jonte ɗiɗi e yaasi mo mbeme yo waɗi so tawi ko nene mani ma so tawi ko bandirawo mani ma so tawi ko ɓiɗɗo ma reetu ni ko honno wayirta musidɓe julɓe teddu nono yurmi allah jarribori hen ko muusi mi annayde leñolngol ko on ɗo fokkitude inna lillahi wa inna ilayhi rajiun laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal